Dobrodošli na kanal Životna sila. Da li su probiotici korisni za gubitak težine? Ispitivanje iz 2018. godine, koje je obuhvatilo 821 učesnika, pokazalo je da su oni koji su primali suplemente probiotika imali značajnije smanjenje telesne težine, obima struka i telesne masti. Učesnici koji su primili veće doze probiotika i oni koji su primili jedan soj, a ne probiotike više sojeva, imali su veći gubitak telesne masti. Istraživanje iz 2019. godine, koja je obuhvatila 6800 učesnika, također je otkrila da je tretman probioticima doveo do smanjenja telesne masti i obima struka.